Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Simbina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapo iti tarigagay da abumaknang, kat nagsagabada iti ado aladingit kan laddaang. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit? Adto iti kwarta naglakwak kadagiti natang. Oh. Ha? Dahito'y laang, Dani? Kat numano at tiklis anat natang tinapan mo in lako. Apay, mano ayang amin ti pinangted mo? Amom bakit? Nalakat ti presyo tinatang ita. Anya? Ha? Isumot lagayam awan pay amumay. Ha? Uray na baba, imbagam latta kuman anangina ti pinanggatang takadagiti natang. Bakit? Kasta talaga. No kayat mo ti bumaknang, ay kat masapul mo't adumiskarte ka, tapno mamati dagiti customer. Ngam bakit? Amumat. May saak nga aktibong agserserbi iti simbaan tayo. Katjak maaramid ti aglastog. Amumat adaks dayta. Domingo ita bakit? Saan tayo pa'y amapan aglako? Taintay makimisa. Oho, bay amon day tamisa-misa. Anya? Mapantakit di aglako iti natang. Iso pa'y adya mapaglakwan ta. Domingo ita, ado ti aggatang. Ngam ununaan tayo pa'y kuma, ti mapanagdayaw iti apo. Oho, adula amin day ta misa-misa. Intakit aglako. Isumot lagayam ang makitkitak nila kay mong aglaklako iti aldaw iti Domingo. Tagayam, inungtam. Ay na, kasanuma ngamin mare. Di na pa'y amumot ti agnegosyo. Nagbaba ti panangitid na kadagiti natnateng mi. Ay, Saan mo't siguro akas tamare? Tadamat ganan siyayo. Iso na laang, tamako na abasit. Ngam, kalalaingan na mo't siguro, mare. Ay, no para kanyak, mare. Kurang. Na, madimot at ti overpricing, mare. Ay na, mare, kunam day taado ti kwartayo. Ngam no siya, kurang ngamin. Kaya't kumat ati bumaknang. Nauma akon nga grigriga. Adaken ka day tamare. Depende iti diskartem tapno bumaknang kaadagos. Anya? Di nakapalubusan ti asawa ma makimisa? Uwan nga rod. Ay, kita ma. Amangan no sa balik iti adalan ti surutem. Narigat, no isukat mo ti aldaw ti Domingo iti kwarta lang, pare. Ay na, di yuman laeng-laengan ti kwarta. Apay, magatang tayo nga rod ti kayat tayo. Maala tayo ti kayat tayo no awan kwarta. Alaman? Lerma, kastoy ni. Ay na, diyak kasapulan ti palawag mo. Kalukwan dita. Intakit di aglako. Ado ti aggatang itataal daw ti Domingo. Padasem ti saan nga umay. Tadaytan ti pagapaan ta itagnanayon. Wow! Kamaudyanan na, Lerma. Nakaipatakder kayo iti kastoy kadakkel kan kapintas a balay. Win amare. Agasam, kalpasan lang ti talo atawan. Nakapundar kayo na dagos. Ay na, gapo iti diskarte, mare. Nakagatang kayo pa yun itilugan nyo. Bilibakan ka, Lerma. Ay na, mare, saan man aday ta ti pagsaritaan? Pagsaritaan takit di.
No anya nga oras inton malem ti panagsarak ta. Wen gayam anya. Alas 8 laang nga ni tirabi mare. Ah? Ay, sige, Mare. Padasak man mat ti umay makidis ko. Naimbagla a pagliw-liwaan mat ah. Ay, katuan mat amare. An-anwa mga iti ado akwartam. Ag-relax ka na, ag-enjoy ka kitdi. Ay, nabarta ka. Talagan. Di akong kabalan tag maneho. No, kaya't yaw, madam. Siya kon ti mangi maneho iti kotse yaw. Siya kon ti mangi tulod kada kayo. Ah, talaga? Sige. Mayata ko, Leonard. Tulad na ko nga rin ka ni Jebalang. Hindi kang danag. Ikang kanday ti kwartam. Sige, madam. Agyaman na. Nay, nakadanon tayo dito batog tigit yaw, madam. Agyaman na ka, Leonard. Ato'y ti 2,000. Ni, nagdakkel mo tanday ta 2,000, madam. Kababain pa higit din. Alam kit din. Awat mon. Makamukha no. Agtaksikan. Sige. Makamu ako namang isarakiti. Kutsi ti garahe. Sigurado, kabailan nyo pa madam. Amangan no, may dong paryo lang ti kotse. Kabailan na ito eh. Kan may sa. Amangan no makita na ka ti asawa. Narigat na. Sige nga rod, madam. Agan-anad kayaw. Anya ka din dito yung araramidam, Lirma. Imbes ko mga da ka dito'y balay, tapno asikaswam dagiti anak ta. Ngam saan? No sa dino laditan ti papapanam. Anya kumati. Parikot itintay ta. Adamat ka tulong ngay nalak. Tapno aramidan na dagita. Ngam sa balilat na ti ina, ang mga sikaso kadagiti anak na. Danya di kayat mo ha? Gulong naklatan dito'y balay. Ha? Sana mabalinda ni. Awampay denggam asaw. Makamu ka! Agbain ka kumamot iti asawam, Lerma. Saan agaputan na anos kan agul-uli maglaang ti asawam kat gundawayam matan. Agtantanang ka kumamot. Saan agaputa ado ti kwartam kat no sa dino laditan ti papapanam. Aramidem na ti kay kayat mao. Ay nananang, didak man sermonan. Napudot ti ulok ina. Ngamin, dakil agatad tinaabak kanyak iti panaki kasino. Nasursurong pa yan ti makisugal, Lerma. Ay una yan, si kapay ababa iti adabisyo na akasta. Sardangan dakon kunak mat. Makaungatak kada kayon nay. Ana, panawan dak ditoy. Takayat ko ti maturog. Nabanugak. Sige nga raw, madam. Purayan kayo itirwar. Awagan tagtulatan mo niya oras king agaway. Sige, Leonard. Katagyaman na kang Sige. Natudyokan ka ni Leonard, amare. Panag ko na. Ada pa naggusto na ka. Sasawumat man. Amom lang nga roden nga adan asawa. Ibagang palatikas na. Ay na, umangarot ano awan. Mabalin ko ti makiayan. Awan mo't dakas na nung nayunam ni Dan. Anya! Oh. Wala niya. Ay na, magusto ka day tasing-asing mo, amare. Agyaman ta, inayat nakmat. Lerma, oray no inaudi ak nga mitisika. Gapot amariknak nga agayatak mat kan ka, Leonard. Ngamin, nakasingsingpat ka kanyak. Mapangnamnamaan ka iti amin nga ibagakan ka. Agyaman ak, Lerma.
Ngam, adda parikot ko ita. Oh, anya day ta. Ibagam lang. Takita, no da maitulong ko kan ka. Kasapulak ti daklagatad. Para iti pan nakaopera ti amak. Adda ngamin ita iti ospital. Kasta ka di. Oh, manuti ka sa pulam. Ibagam lang. 50,000 pesos, Lerma. Day talaga yam. Itad ko kan kaday na agatad, Leonard. Manipod na adan iti kwarta ti asawak. Nasursuro na matan ti agbisyo. Kat tinasakit. Nakirelasyon pa yun iti ubing ng iso. Dani. Banag apakaupayak. Siguro, sa anak ang maikari iti apo. Peta tilabanan pare. Di mo itulok nga abakan nakatinegatibo apan nagpanunot mo. Pare, Saan kumaga po takas ta itan ti sangsangwam. Kat umibot ka mo ten iti panagtalak mo iti Diyos. Saan kumapare? Agtultuloy ka lata iti narugyam. Agkararag ka lata. uwan pare. Kat agyaman na kadagita abalakad mo. Asino kumangit agsisin na ket, puno agsisin na ranay. No di da tayo umot lang. Kasanunday ta, Lerma. Alaan dan ti pwesto tayo jay palengke. Tinasayaat. Mangkitatan iti sa bali a pwesto. Parikot at talaga ti kastoy. Sapay na ibusan ti urnong ko iti bangko. Nagsasarunong amin ti pan nakaabak ko iti sugal. Anya? Kinapod no na. Inlon ko pa yan to'y balay tayo. Kadyak pa'y nakabayan. Anya? Nangip-ipanam iti kwarta, Lerma. Di ka man agungat. Amom, diskartek amin. Iso anak kapundar tayo iti balay. Kan nagkakwarta. Anya? Ay, pudno ti atap ko. Ano si ka ti makakwarta? Saan ka mapagtalkan? Huston, no nasayaat kang asawa, tulungan na. Nawayata itan nga agdan na dito'y apartment ta, Leonard. Ngamin, napanan ijay probinsya ni Dani nga asawa. Ijay dan nga agnaed. Tapno makamula iti agdudu maanat natang. Kasta ka di, Lerma. Mabiit laing tawagak ni Dani, ha? At ita, agriring. Hello. Nakaawag ka mat, Lerma. Amok nga agapit ka itan kadagiti mulam anatang. Pauitan nakman itinatang. Ngamin, kasapulak tinatang dito apartment ko. At damat impawit ko kadagiti ubing. Apay ngamin numakipagnaad ka kadakwada. Kayat ko nga ro ti agmay-maysa. Kayat ko tay naulimak. Sige, bayang. Tamang ipatuludak para kan ka. Okay, agyaman na. Bye. Lerma. Amom, makonkonsensyak mo tiniti relasyon ta. Agbasbasol ta. Anya ti kayat asawan ti kastang ibagbagam, Leonard. Waswasin tan ti relasyon ta. Anya? Mas asya naken ka, Dani. No siya ti sika. Baybay ako ni Lerma. Nanang, araramidak lang ti amo ka nasayaat. Iso apinatgag tikid daw ni Lerma. Barang makaamiris tumutlaang. Dani. Saan abalik kanyak? Ngamdag iti anak may ti pampanunutak. Takasapulan da, ti inada. Diyos ko, sapay kuma.
Ta makaamiris ni Lerma. Kat agawidan. Mangnamnama aklat ta iti panagbaliw na. Sino nga taday ta sa nga ili, iti kastoy arabi. Lerma? Siyak, Dani. Sige, umunag ka. Dani, mapakawan na kadipay. Lerma, Ado ti madian ar-aramid ko. Pakawanan na ko, ma. idi pa'y laan na pakawan ka, Lerma. Dani, nagado ti utang ko. Noon nagtagbalbaliw ka. Inot ang mabayadan ta dagiti utang mo. Dani, Lerma, kasapulan da ka dagiti anak ta. Isu apang asim. Tagbalbaliw ka kumaan. Agbalin ka kumaan na sayaat. Kan pagwadan nga ina. Laglagi pang kuma. At dagiti naganak, ti pagtuladan dagiti anak da. Ngarod, naskan anasaya at dagiti aramid ti naganak. Dani. Awatan ka dito'y balay. Gapo ka dagiti anak ta. Kat mangnamnamaak, iti panagbalbaliw mo. Hoy, Lerma! Bakit sanda ka gayam? Uwan, Susan. Tinasayaat, umay ka, intamang restaurant. Siya kung titaya. Ha? Sige, Ay na, nabayag mo to na saan ta nagsarsarita. Iso nga intaman mang restaurant. Una. Sige, mapanta, Susan. Nagado ti in-order mo, Susan. Ibusan ta amin Ay, un gayam, kumusta kan? Da kayo kadipay itilalakim? Nabayagan ang nagsina ti dalan mi. Kan sabali ak itan, Susan. Sigurado ka saan kayo nagkit-kita? Uwan, saanan? Amon, makonsensya ak paikit din. Ngamin, kasla siyang tinagiduron kan kang aglalaki. Alabay amon. Lipatin tanday tabanag. Sana bali ta nagbalbaliw akon. Pinakawanak ti asawak. Ket binaliwan mi tinang rugi. Ay, mayat day tanang nagkularma. Nasaya at launay. Nasingpet ti asawak. Iso at talaga asaan kun alukwan. Ingkarik day ta iti bagik. Lakay, si kalatan ti mangidulin iti kwarta tayo. Jak kayat nga idulin, tamangan numasulisugak. Bakit? Wan lakay, manipod ita, si kanti mangigam iti kwarta ta. Naskan alaglagi pun tayo at ikwarta. Aramatan tayo laang itinasayaat para iti panagbiag tayo. Adi tayo kumaaramatan para iti pagdaksan tayo. Akas iti naramid mo. Nagsugsugal ka. Aging nga imaduti utang mo. Kan naglalaki ka pa yan. Sorry, Dani. Nagkariak adyakon ulitan. Uwan bakat. Amok day ta. Ngam imbagak day jay. Tapno palagipan ka. Napakawan kan. Iso nga ita. Ituloy mo ti agbalbaliw para iti pamilyata. Wan lakay. Ikarik ta. Saanan ang maulit ti dakas nga aramid ko? Saanan, lakay? Ti kwarta, aramatan la kuma iti nasayaat, tapno agsayaat ti panagbiag, saan kat nga aramatan iti dakas, ta iti odina, agbalatak matlakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino, iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jofer Anas Basit. Isagsagot kata kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.